Myanmar buaina chuan kiam lampanan hnekin azual zela voin po khan mun ranga nunna chan omin nunna chan jinga Mizo nula lian zuali atel Assistant Association for Political Prisoner AAPP chuan voin march ni somni pakhat tlaida rukthleng khan tun tum buaina awanga sipayanan ka hlumzat chu mi jani somli pariat angin an chinchia sipayanan man chinriat lawa bota an omnual baka thingtlang le munkil khorzo ka antha an chan chinriat lo an omngei dona wangin atak taka chuan nunna chan zat hi official a chinchi ain atam dei dona ni voin chun khan yangon chando lengveng 91 rota uilaf yangon office omna building a cheng Mizo nula lian zuali ma zuali ti a riat chuan nunna achana athi dan hi soidan chi rang om Myanmar Celebrity TV Club tarlan danin kumsom thum pangami ma zuali hi Mingalar Toinyang Township 91 Street chando leyuata uilaf yangon priority a building chonga na atangin atla a sipai ro real na du lowa kongzo na tel thin ni in sipai te chuan a omna office lu chil tumin kongka an kika a hon du lowa wangin kongka hi silain an kapa a omna alon chho tumin leilon an do bok sipain an man lo na na in thiar fili matum chu in chonga na tang hian tla in a boral zuita ani anti mitren khat chuan kongzo na a atel chu sipain umin uilaf yangon office chonga na chunga abirua sipain an zel a hlau thong lutuk chu a chesual pal ta hlau ni in an soi sipai lam ve thung chuan in chong sang taka tang hian azuang thla ni in an soi ve thung ani a omna office chung hi sipai chuan an suwa samna sa hle a hrechuang tu te ero chuan chesual palemo mani du thu azuang thla emo ani lo anti ve thung an soi dan chuan sipai te hian zui zelin in chong sanga a om hi an nang chinga alua silain an kapa chumi hnu chuan zuang thla angalan tir du in chonga tang hian an the thlata ani anti vele soi dan dang le pakhata chuan sipayan uilaf yangon office lu chila an suwa samlai chu ma zuali hian in chunga tangin video in an thla alola a sipai te chuan an thla alola lai hi mu in silain an kapa van nei thak takin silai mu in a fu lo hlo an kap thel ti an riat vele sipai te hian man tumin an ma zuali hi in chunga hul hliap an zar lama atlan chia van doi thak takin hul hliap hi lo moi to in chung sang taka tangin atla lumta ani anti ma zuali hi ta han satom khua pukol roma fanu ni in civil disobedience movement thlop tu ani a akum som thum pangana mangmekin eizon na lama nar sani arwang hi police te chuan an la a phurnan hian ambulance po manglawin an mani sipai motor pa ngai an manga arwang hi achung ten an mule tangem ti chu zona lian tak ani ri ani sipayanan ka hlum an ruang an lak zui mi engemaw zat te chu an ruang tangial po mu zui tura om lowa an chung ten kalchil mewa an ruang an dil po in pek an nilo fo ani sipai te hian an mi tha tak te taksa peng poimo zual an kal lungle thin ang chi te chu to tak takin chaina hnen an ral thin ni in an soi voin khan mi puilung oilo na lan tir sipayanan ka hlum jinga nau pang ber kumsom pangami ong chang thet chu yangun thaketa township vuilia mani a anu chuan a fapa hi asun na sahle laina tu po an nga kumsom pangami ong chan thet hi high school kallai ni in nimin march ni som ni khan ka hlum ani a abul hnai omve mi engemaw zat ka hliam an ni bok kumsom panga le ka upa ni ma se an ram buai na hi avei hle a mi puilung oilo na lan tir tu te jinga atel ve reng thina nimin po khan yangun thakota township lung oilo na an lan tir na atel vele lung oilo na an lan tir na hian buai na lian tham a chuak lowa mi puipung khom te po trin darin thlamuang takin an in laman pan hlom ma se chu tia thlamuang taka mani in lampana an kalmek lai chuan sipai le police an ron cheta thuta lung oilo na lan tir na atel te holam chu an pong ka ta chiam mai ani sipai mi puyan pong ka hun hi chonudar thum vel ni in amuna omte chuan chhum lo chat lowin minute som vel chung zet silai an met pu kani anti an ka hlum tak ong chan thet hi an thren omte chuan rol thar har wang tak February tha atanga mi puin lung oilo na an lan tira pianga latel charani anti sipain mi puyan pong ka wak na hian awan duai jinga atanga abek an kap chik khrupa angonga silai mutlang na nu ma mu tur om nual bok rang takin damdoi in pan puin ma se ahliam hi an ema mi hring tor zo rual ani lowa wangin anun na atha ta ani tun trum buai na sipai nan ka hlum te jinga anau pangber ong chang thedan ka hlum ni a
chayuk mayum khua tamu township yanguna an ka hlum kumsom ni pariat mi chu silai muleng kara achung ten aruang la in tlai lama an vui ngal aruang man mo taka an vui chuk chan hi mi then khat ruang chunga an ti angin sipayan aruang an lak sakang ti an hlau wangani sipayan rong taka an soi saklum du pakhat kumsom thum pariat upa pakoku maguri zona mi chuan laina ta hlo lebok van duai na tok tu pi malarwin hian pasal nein a pasal nen hian fa pathuman nei mek zirtop ni zan khan an in bula silai apuak on ona eng thil nge thleng ta ti a an in atanga chuaka pona ve en chu sipai ta chuan an ron nang chinga an ma a thring thri in man lo turin ngen lom ma se sipai pakhat chuan amal puya akap ta si amaya an ka nu hian na taka vuai in an motorin an phur liam ta ani a pasal le achung te an ngaya thalo hlea zan khuwa in an mu thailo pon chuaka piang sipai in an ka zel si awangin pona chuanga manilo ti chuan ngai thalo taka an ommek lain atuk jinga sipai te chuan an nu ruang la tur hian an ron hriat tir zuita ani a maya khem na sa hle a amal puya ka mai du tok lowin an soi sa zuya an soi sa lumta ti a hriat le UN Secretary General Antonio Guterres chuan sipai che dan hi na takina dema Asian ramte jinga aphusa pol Indonesia President Joko Widodo le Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin te poin Special Asian Summit nei an rot hialani sipai te hian an ka hlumtak then khat te ruang la in an chung ten an dil poin an pelet to ngai lawa eng tin nge an song bol zui tak ti hriat lowin ruang tam tak achin hriat lovin an the thang an chung te ti ngai na hrelo chuan an beidon to pa avoina hun an mang top mai thin ani chung singa pakhat chu mong min u hi ani hi kum som paruk le ka upa ni in Mars ni som pali khan Mandalay khopuya bai ka achuang lai chu sipai te hian an kap hlum aruang lak tu ma thian te chu sipai te hian an lo dara aruang an lak khal achung te chuan an fa poruang hi mi thi vui dan pa ngai taka vui liam an du awangin voi tam sipai ho tu te an dora ma se an hlo cham an nuwa dam do in ranga po an jong thina an mu zo talawani ti chuan an beidon nu in nimin Mars ni som ni khan aruang mu tur po omlovin an fapa vuina hun hi an mang taringot mayani voin khan Myanmaram chung kho pui rang ba ka rampon mun thren khata lung oilo nalan ti rania nunna chan an om thu report neu a omna in mi engza chiange nunna chan te ro he thu bot sei la hian kan hra thei talo cho rualin mi pali zelin nitin nunna an chan angani hriat thei china voin khan monia sakangri zona mi pakhat ka hlum ni in ongpin la Mandalaya mi pakhat ka hlum ani bok mi paruk na takin ka hliam an nia an din mun angai tu om hle ramchung kho pui ranga lung oi lo na lan tir na kongzo chun zomania alang sar zuale common lo zual then khat hantar lang ta ila Bamo Township Kachin State ta chuan tukin khan bol lo charfai pa in kongan zoa mi pa tel tho ma se meichia an thok chuak thle bol lo charfai pa in chunglama an kujung tang pathum an tipirani Sun State kho pui tongi a chuan silent protest nei ani ve thunga kongpuya sipai sarkar du lo na thujiak rang antar khatdul Amarapura Mandalaya po silent protest nei ni in an ni ve thung hi chuan pot chunga thujiak tarin an lung oi lo na an lan tirani chayun hla sagai ri zona chuan motorcycle chuang chungin lung oi lo na lan tirani a an thok chuak thle Yawu Township sagai ri zona po Buddhist pui thiam engineer le sarkar na thok te tiamin kongzo huai hotani bok ani telin pui thiam an thok chuak tam telani Indo pui pani na hun laya Japan le tang rual pol an in bei chiam na mun katha sagai ngri zona tukin jing khan kongzo pui tham tak buat sei ania zirlai le sarkar na thok an thok chuak thle Japan a om Myanmar mi le sa te chuan United Nations Office tual Tokyo a chonghein lung oi lo na an lan tir chun zoma an ram mi pui te veng him tur le sipai te bei tura UN nornan darkar somli pariat chung chonghein lung oi lo na an lan tir donani sipai te chuan tukin atang khan Mandalaya an bazar pui Jaijo market chu ama anga hong turin thupek an chua ma se tu ma ni dor hong du an om lowani sipai te hian midang te tran pui tu pol rang chu liam le tran pui ngai te an pui thina wangin an hollea tun hnaya an target lian beran ni voin po khan iangon hlaing tania a in bun tran pui tu pol thuk tha kari humanitarian charity ruai tu pathum an man an pol hi journalist thin ma shu monadin ni in
mi har sa jok te hna ei tur pe in damdoi lama in enkol na ba ka ruang song bol le phum thlengin an khoi thin tukin khan tranpui tu pol member pathum te chu pan hlaing leibula mire thei te ei tur pe tura an kallain sipai te chu an mana sipai nan huat chan ber hi lung oi lo na lan tir na apung khom sipai ku tur hliam an enkol thin wang ni in an ring hlayang tanai hi yang gun khopuya industrial zone lian ber ni in ramdanga tanga na thok ringot po mi sing chuang an oma pathian ni liam ta a mi som nga chuang an ka hlum na mun kha ani tat ma do te hian mars ni thum po khan not okalapa yang guna tranpui tu pol member pali sipayan an ka liam te lo tranpui tu te chu manin an ambulance an ka chiat sak ba ka an luwa silai ko min an hem chiama an manzui ani Myanmar ram chunga foreign company rang te chu sipai che dana an lung oi lo wangin an in thiar chuak mek French Energy Company lian Electricity da France EDF chuan Sun State $1 billion khatle achan vesenga hydropower project an kalpui mek chu antitop EDF chuan Human Rights Group te hna surely 3 project an kalpui mek chu antitop ti an rilani EDF yan Japan company Murabeni Corporation le Tualchung company Myanmar Ayur Hinthar company te hna tang kopin megawatt zaruk somsari pakhat pechuak thei project an khoi meka mase hi an chol san don ta ani February thla khan misual dumber min onglang chon eng po thleng se hydropower project an kalpui mek chu chhun zom ani ang alo ti pung to na in a buai pui tu te ber an in hnu do sia wangin chhun zom ngai na aom talo ani in tur lampang siam tu Japanese company Kirin po in sipai hnuai om Myanmar Electric Holding Private Co Limited MEHL ne na thok du na biar siam chuan an kalpui mek chu an ti top to a Singaporean sumdong house tonto lim kaling po in sipai ta MEHL ne na tho dun chu du lawin Myanmar avai hlo zial siam na company abun mek chu ati top bok Bipui khan MPTIO Committee Representing Pidang Su Lutto CRPH chuan an ram chunga Ramdang Oil Gas Company in Bunmek French Company Total SC Malaysia Company Petronas Thailand Company PTT le South Korea Company Posco te chu an tho chua Myanmar sarkar ne na an the lu zong sipai kuta alu zel awangin an na chol san ri tur le chia peri lo turin an lo riat tir to ani